Pasal keiling tiang, pajang siling baju lanang warna sari tengah, warna sari baleran. Kali bos, kita kalau pengecer acara lunas saya yang lanang, Nike mangde siaga prajuru udawi sane kejudi, Nike 6 diri, lanang, ring jabo tengah, warna sari tengah, warna sari balerang, 6 diri, Nike bidang lunas siaga, lantur prajuru Banyak Pimpi, sane sinaman ring jerwan. Niko inggian teman lanang, mangga siaga petang diri. Bos ring jerwan. Niko mangga siaga. Mangga siaga uniang ditiang. Siaga melinggih, nenten manggih. Siaga melinggih. Kali bos kita kalau sampun benten pewara-wara bau metangi siaga kemantan bos mangga mirengan inggian pengentar acara duwini kita kalau sampun kesobiahan sungsemo. Ingin rencang, jurus ring wantilan. Kali bos, katu kaki yang mantu, yang menas, kaki yang mantu dalam bagian larang, yang menas mangga merawih ring wantilan, mulut wasu pada, icang ring alit-alit bini, sani ngaturan ayam kerejang dewo. Alam bebas rejang sari tadar, alit bini, ring banjar bagian lalang. Suksemo. Atur pini didiang majang ngering seksi tawing batu kosara. Didiang lunas mandu nyarengin durek saing ge. Napi-napi sanekiran. Utamanya nih sosoran sampun enten riti ge. Kali soro sosoran itu malu enten ring utama mandalo tara ring pagi mandalo yang itu ring jerawan tara ring jabot tengah. Yang lunas mandu sarengin jebos. Cek jebos durek saing. Mandu saya go beli jebos ring mopejen.
Mangin daunan di dia macam mula saya ayah majalah kebersihan. Mangde nyayang kursi duang dase angin ring wantilan. Kali pisan di Tianunas ayah-ayah tim kebersihan mangde kursi duang dase ring wantilan angin pelihan sinden. Terus semua. Wali orang yang matut macam disebutkan tim kebersihan. Kita wenten kursi dasar yang jabat tengah, yang jauh saran linggih, itu ambil waktu kewantilan. Dalam sisi kangin ngambil dasar, kena hari wantilan, cukup.
Oke, majang ring semeton titiang warga Wanasari Sinarang Sami titiang nyelanggalah jebos titiang nunas uratian Sinarang Sami jagi saking Parataga Karya titiang pinaga manggala Parataga Karya jagi wenten atur matra sedereng inggian pemargi karya duwini kemargian utawi kekawitin. Sedereng menika tugrayang titiang aturan pengasungkan Om Swastiastu. Angge majang ring ide Ratu Pranda Siwa Buddha sane sucian titiang. Ida selungi ida resi sane sucian titiang. Majang ring penglingsir dia Sinarang Sami sane wangian titiang. Majang ring dane jera benesa sahangga sane wangian titiang. Majang ring dane jera mangku tri kayangan pemerajaan Panti Paibon sejebak desa Wanasari sane wangian titiang. Majang ring semeton serati sane wangian titiang. Majang ring pinaka kerta desa sabo desa sane wangian titiang. Majang ring perbekal desa Wanasari sane wangian titiang. Majang ring klian adat prajuru Banjar sewongkon desa Wanasari sane wangian titiang. Pemekasyane majang ring semeton warga Wanasari Sinarang Sami semeton panitia Sinarang Sami sahangga pecalang rawan sane sih renani titiang. Titiang pinaka manggala Pawataga Karya ngaturan sukse maning manah antuk sepengrauh talar antuk kledangan majang ring linggih hide sane sucian titiang talar ring pemangku penglingsir Sinarang Sami sampun ledang ngerahuin jagi tunasin titiang inggian pemargi muputan pailen karya sane kemargian ring kayangan desa. Titiang talar nunas agung pengampura ritat kala kekirangan titiang ring Pawataka inggian penyangra inggian genah inggian penyapa talar seluir nyane. Rian tukang pemargi karya rahina mangkin jagi kemargian ring kalih genah ring utama ning madya tala ring madya ning utama nika titiang majang ring dane jermangku riantukan genah sekadi sane sampun kuningin titiang nunas agunging Pampura. Inggian pemargi karya raina mangkin pemargi karya taur agung balik sumpah agung kelantur ringgalah sore utawi siang jagi kemargian pecaruan ring sewengkon wewidangan desa Wanasari. Pasika titiang saking Pawataga Karya sahangga nunas pekaryan nunas ayah-ayahan semeton Sinarang Sami. Talar titiang nunas agung Pampura ritat kala titiang ngenteran utawi matur pasika titiang saking Pawataka akeh kekiranganyane nika lungsuran titiang agung Pampura. Angge wantah menika pemekasyane titiang matur majang ring ringida sane sucian titiang taler ring semeton titiang Sinarang Sami inggian pemargi ngenteran inggian pailen Malyibos titiang jagi mesurah majang ring Ratu Haji Wisnu pinaka
ketua satu baga perayangan, talar semeton ditiang ring baga perayangan Ratu Haji Rajendra, pinaka baga perayangan Titian Lunas malibos nginteran pemargi pailen karya punika. Nangge titiang ninten malih panjangatur riantukan sambung galah pinaka wasani ngatur sinap titiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om. Hingga galah titiang serah Ratu Haji Titiang ilang jebos ratu. Aduh titiang bajang ring keramo sane ngenahan kendaraan utawi mobil ring ajeng dagang sate mandoledang lagi sirah riantukan kendaraan duwe mengganggu nika. Malih pisan keramo sane menahan mobil ring ajeng dagang sate mandoledang lagi sirah semua. Angge ingin galah titiang serah majang ring Ratu Haji Wisnu kalau Ratu Haji Rajendra pinaka ketua satu kalau pinaka baga perayangan hingga galah jaging interam pemagi pailen karya punika urusan Ratu Haji hingga galah titiang serah. Iki semua ikan galah sing sampun pribadi titiang bakasane macam ring kongcuk protake titiang wantah lancuran kalau nabi tegas ingin ilen rahina kadi mangkin mangdo sami sauni nggih. Pertama majang ring sing ratu perdana siwo budo saha resi bujangga sane pilih dahat sucian titiang. Alar majang ring penulis beliau senarang sami lanang istri semua titiang. Asupun ketalar majang ring dene jero mangku turut kayangan senarang sami sane dahat kalau sucian titiang majang ring pertu desa sabar desa sane sabun cidorau mangdo rahina kadi mangkin sareng titiang. Kalau ring ratu dudane serang sami ramo adat desa Wanasari lanang istri sane banget wangian titiang. Titiang wantah ngelancuran menekadi nabi sane kasobian wau wantah nabi tegas manggel sami sauni napi ilen-ilen rahina kadi mangkin. Pertama nika wenten ring utama mendalau utawi ring jero. Nah nika wenten pailen menekadi pecaluran resi jana mencatatkan untuk pancosana kalau nika wenten Dungiayo. Nah, pemucuknya niki ring wenten ilen ring Madiani utama, ingin ring Jawa Tengah, ingin berikut tawur balik Sumpah Agung. Mano sone ring dari Jermanku senarang sami napi-napi sane malijebos Kastawayang wenten ring Sangar Tawang, wenten Madiani Sangar Tawang. Riko talam dari Madiani Sangar Tawang niku wenten minokadi bebangkit Taman Pulau Gemal Jangkep. Melantur hari sering sortang Sangar Tawang niku wenten bebangkit Selem, ingin punika lantaran minokadi kambing. Lanturan titiang balik wenten Yamo Rajo. Yamo Rajo talar wenten munggah bebangkit irike melanturan ring pacaruan balik Sumpah Agung. Talar manusia ring ajeng hidup bedado Ratu Bedano Siwo. Naniko Riko jagi ngider desa pemargi inggian pedula sangagung sepuluh taler gelar sangolabo pada situ bumi taler astro mabayo panco mabayo naniko madu kaukenin ringgih ratu dan serang sami taler yang sering keramo adat cenderang sami mando saun inggian pembaktian di bos niko wenten ping 13 pembaktian titiang sumanen mando saigo untuk Wangen sekarang kep duaning pemakian iki nyatur. Nganiko ingin pemargi sane side sobe yang titian rahina kadi mangki. Nah lantur aris duaning pedanda siwo budo sawo resi bujanggo sampun jangkep titian lunas majeng ring linggih ide minokadi pengisit griya mando ngambil linggih tala dari jero mangku mando ngambil linggih urusan ngambil linggih dumun melantur aris patut nglingian taksu durus lingian taksu mali bos napi-napi sane Kastawayang meli bos wenten atau pendidik yang majang ring pengemisir kriyo tala ring dane jero mangku sinar sabi inggih suksemu.
mawali yang matur majang ring panglisir griya dalam ring serati mulai jebos duaning karyo niki aran kemargian sapunika karyo niki aran karyo niki tingkat titian lunas sumandane mulai jebos ritak kalau mapailen mangdong madudonan alon-alon nggih lurus ngepahanggo duaning ring jeroan wenten menekadi caru pajasana lan kelemigaya kaler niki pemujuknya ring tawur balik sumpah agung titian lunas mangdo alon mapailen mulai jebos sukses. Cek. Oke, riantukan ide Ratu Pranda kalau di sungai dari si sampun ngerawin sinar sami ring kayangan riantukan tiga ingin pailen wawalen ingin kaping utama rejang dewa usan rejang dewa kelanturan ring rejang sari alasan siosan nganutin ring dudunan wawalen riantukan tiga ring sampun siaga rejang dewa ali-ali duwini tala ring seketabuh lurus sampun kekawitin suksema.
kepenelitian ringnya seksi utawi ring batu perkara yang lunas tenaga lanang asiki diri manane laut hijau genah hari mengukur ida suku janur dua ning di tiang penesintario jadi memandian bajil memandian bajil orang nggih sesemo. Yuda on aktif.
Riandukan pada hari Rejang Sari, Yowana Belalang sampun saya ke Hujan Nungna sering sekotabuh mangde kekawin susulan. Ingin atur yang panjang oleh perlisan beliau dari acara mangku senang sami. Dua nih ide pedanda si gula sahur si bujaga sampun urusan tetap. Lurus makin pekelengan rahi dari makin beratur rahi semakin menjadi percepatan lancar. Ini urusan.
dados pah kali dados. Oke, lurus pah kali, sakali tangi ring jeroan enten sigi ring jambol tengah ring sigi. Akhirnya majang dari tadi ini ingin pemutaran Banten lurus menjebol pemutaran itu dari Jawa. Iki sampai wedan dari Jawa Tengah. Ingin permargi ring Jawa Tengah lurus ring Sangatawan, pelajaran sering sor tak Sangatawan. Dan itu ringkan lantaran kambing. Nah, itu sambut. Orang harus itu. Rawan ring Sangaranggung kursi Jalur. Di kos sabun, ring sambungan, pakai jaga. Andi harus ring yang morajo. Morajo. Lantur ring, rumah punya jam, tahu. Mungkin harus ring tahu ini.
ring seksi upakara mado saya ge pirangan speaker niki payuk reran siki aturan ring hidup dan budo siki payuk Aduh di dia wajah ring penari rejang Kirtining Maitri Mangda Sayaga. Lagi kalau di dia motor pemilik ring ragu dan sarasami. di tiang lunas ring jero menesa Aturan ayah ring jero rejang menesa Kirtining Maitri saking Kementerian Agama. Kaler sekotapu saking Kementerian Agama. Suksuma untuk ayah Dene sarasami suksuma. Pemangku desa Kayanti oke desa pusat dalam ada petani penglisir gereja di tiang lunas menangis sareng kali ada winten mriki dalam ingin ide dan udah jadi macam raja yang raja Durus, saya dereng boleh durus. Tekan ke yang
maju tekan di goreng tepungnya. Aku lurus.
Selanjutnya ini sesolahan baris gede Didianuna sering penari lan penabuh mangga saya ke tinggian ayah penari baris gede nika saking sanggar tari biang lala tinggian juru tabuh nika ngantun tetap pengayah saking Kementerian Agama sesumodahan aduh yang didiang ngantun keledangan radu dan serasami dari dia ngaturan ayah-ayah dari guru desa adat Wonosari semua. Titiang lunas ring serati penglingsir istri dados pemargian pengresikan itu pebiakon prasitul idur Sibujanggo kedumunan memargi ring Sangaragung roh ring Caru Kemanten Rojimita Titiang lunas madonudunani ke pemargi pada bos ingin pengresikan idur Sibujanggo.
bisa doji mita tidak lunas made ngenter nudonan dongge ring sangar agung indorsi raul ring caru balik supah agung ke mantan urusan itu genahan Titian lunas Sinoman tenaga Sinoman matangi kalih pergi ke kalih kemandan Durus margian niko ring sangar agung midorsi nggih. Bosan niko laris ring caru. Bosan niko sampun puput. Makin di tiang lunas serati penglisen griyo ngemargian penggersekan ido pedando siwo pudo Sinoman metangi Titian lunas Sinoman metangi limang diri. Titian lunas Sinoman metangi limang diri kemargian penggersekan ido pedando siwo pudo. Prasito gerumangalo biak kaon. Kalau migi pisan. Wajib minta ada yang lunas dudonan iki makin pengresekan ida penado siwo budo. Iko memargi ring sangat tawang doji. Ring sangat tawang, ring sor sangat tawang. Ya sampun bujangga puput driko kenan. Ring sisi keluar. Puput raw ring caru kemantan ida rusi bujangga. Iko acarin rupiah. Titian lunas Sinoman puno sadeng raw meriki tenaga istri. Nikang kaji malik kuda kaji pangtan sami mungkinen ki ke kirangan mantan nikang ya tenaga malik kuda manda becik
Mandan dan kami kudugan. Penggeresekan Indoresi ini kau kenan ring sor sangar ragung Indoresi yang sampun puput. Oke, makin margian kau penggeresekan Siwo Budo. Pemargi ring sangar tawang, ring sor sangar tawang, lantur laris ring bandel pembangkit cagak tuaji. Ring ngajeng sangar tawang di kau winten pembangkit cagak di kau margia. Kali pisan titiang lunas ring Ratu Haji Mita, Ratu Haji Komangge. Makin iki mau margi penggersekan hidup Rando Siwo Budo. Pirangan iki. Ring sangar tawang, ring sor sangar tawang, ring bebangkit cagak di kewinter ring pakungan. Sampun. Yen sampun mereka melantur harus ring Yamo Rajo. Sampun. Yen sampun ring Yamo Rajo ring pelawatan di Karo. Ring Balai Agung. Ring penyajak taur. Wow harus ke taur niki nggih. Niki taur paling untak niki margi. Oke, tidak lunas panjang ring istri-istri Wana Sari Tengah. Sinoman, limang diri, matangi makin. Limang diri matangi. Limang diri kemandan dumun. Genahan dumun tas. Landur Jawa Tengah, limang diri kemandan dumun. Paling tidak menas tenaga Sinoman makin. Kemargian berdudusan alit Resi Bujano. Tenaga Sinoman. Nampak-nampak di ring Atu Biang, ya.
Pangresekan Siwa Budo niko sampun ring Caru medal kerja posisi nggih. Margian niko ring Barong Padi taler Barong Buah. Pangresekan Siwa Budo niko raur ring Barong Padi lan Barong Buah ring posisi. Sampun kejapo. Ring posisi sampun. Ring Barong Buah Barong Padi durus mereka. Donasi siang majalah Jalan Mangku madu pekelingan bakti pekaru sedeweten ring Sangaragung Resi Bujanggo durus madu sidong Marian Lis Suryo Sidaris. Selanjutnya nih sesolahan topeng Putian Onas ring penari dan penabuh mangga saya ya. Majang ring tenaga lanang petang diri Wanasari Baleran digelis ke Jawa Tengah. Petang diri Wanasari Baleran digelis ke Jawa Tengah. Ini sampun memargi Winokati Lis Suryo Sangaragung hingga menika Idarsi di Unas semanane memargian aris perlukatan Sibo Popot. Oke, perlukatan Sibo Popot memargi niko ring Sangaragung. Ring Sangaragung Idarsi lakon aris ring Caru balik Sumpah Agung. Terus dunia Marian itu Lis Suryo, dunia sampun pekelingan dari Jerbangku sedemikian dari Sangaragung.
Titian Nas Sinoman nggih. Tunas Sinoman saneten ngamungin malung margian list sanewenten ring caru sami nggih. List soruan sami margian. Duaning list Suryo sampun margi niki. Sinoman mriki Sinoman. Rao ring Suryan Saru niko margian list nggih. Ring sangat cucuan niko margian list. Song-songan menurut saya itu tenaga papan. Oke, tenaga lanang Sinoman, song-songan. Pergi makin. Terus tulian dodonan tadi berurusan ini berurusan seluruh udah makin makin. Berurusan aku makin tinggi. Oke, alit. Kelantur nggak. Oke, di pemargian mungkin. Pemargi ring Sangar Tawang. Sol-solan di kantoran umum. Sampun betul. Sampun iki makin bebek nggih. Ambil sekali. Dunia ambil sekali ke dunia. Balik bisa natulitian, alon-alonnya nggih, sampunan nyalip niku nggih. Dudona padudusan iki sampunan nyalip. Duane kesepisanan iki kedudusan alit lan kedudusan agung makin margi. Terus makin margi ring Sangar Tawang. Kaler margi kaler.
Titianunas tenaga sane mundur pendudusan agung mangkin ge. Tenaga 15 orang dumun ge, 15 orang. Makto minul kadi praya sito bumi. Catur labo. Asto mau bayo nasi gerudo panco mau bayo niki. Tidak lunas. Semeton lanang limang diri warna sari tengah. Semeton lanang warna sari tengah limang diri. Digelis metangi warna sari tengah. Landur ke Jabo Tengah. Niki, punut Lunasan dengan ayaman salah tulisan aku. Baji Wisnu, sarang Dubiang Wisnu. Bebaktan dua ini. Limang diri kemandan. 5 diri kemandan. Kapasitas penuh niki. 4, 5. Renjeran kapasitas penuh niki. Terbatas niki Ampuro. Bener, lepas giliran. Ampuro niki penuh sejam niki. Sane sampun membaktan durus mereka. Oh, ampura tenan niki. Stop dulu. Lanang-lanang niki. Ini di depan. Ya, Dubiang Wisnu. Wisnu. Iki kena mriki kena. Sampun muput pendudusan alit iki kena. Terus makin ngeranjing aja banyak panik kok nggih. Ngelantur pendudusan aku. Sol-solan balik niki margi nggih. Sol-solan balik margi. Niki pendudusan agung mangkin. Sol-solan pendudusan agung niku nia. Ring sangar tawang dumun. Ring sangar tawang, ring sor sangar tawang. Pak Haji Dudung, ini jago sikit Pak Haji. Nikahin Pak Haji seri-seri ya. Diko ambil toyo palungan, toyo kumpul caratan ambil balik. Toyo kekap ambil balik. Stop dumun nggih. Minggir dumun sani mantu ayap-ayapan iki. Tenaga balik kali mergi Sinoman. Tenaga balik kali mergi. Garbodo, sino makta Garbodo. Mergi. Pungu-pungu makin. Pegenian. Beras. Wala jagora sini hijau. Oh niki. Terus.
Terus raya balikin Alaya situ bumi digeuy sebumi Rarebasan pancong mabayo asam mabayo nasir garudo lurus kepentingan memargi kalen alon-alon niki pemargi rauh ring jeroan Pendudusan Agung niki balik pisan tuh Haji Pendudusan Agung niki riwusan Sanggar Tawang lantur ring sor Sanggar Tawang lantur haris ke jeroan dumun nggih ke jeroan dumun niku haris niki ring wau haris ring panggungan ring Yamurajo. Dua Yudi, Titiang Lunas, sering jeroan, dua Ning, Pendudusan Agung, sampun ngeranjing ke jeroan, makin. Haji Wisnu, ulang je bos Haji. Niki tan pirang nampi niki. Pemargi ring jabo sisi Haji dudung jagi ka nitene di sisi untuk ring jabo sisi Haji. Ring jabo sisi yang sampun usan ring barong niku tuh, ring barong padi, barong buah usan sampun. Iku kaping terakhir niku pemargi. Ada yang pengobangan Haji. Nenten mangkin itu, wenjang ring pengental itu. Oh nggih, semua. Gurus margian makin niku. Ring Sanggar Tawang gurus margian sampun menang. Pengadegan itu bertaruh, pengadegan itu bertaruh, lantur itu wenten berbicara. Yang mana sesuatu itu menurut dolan itu orang Jawa. Sane matur mundur gaya bayaban, ayaban itu. Akan demikian menjadi pengisi dia pada waktu wani sampai mati subuh pokok sampai mati list sampai mati sami lurus mati pilihan cari lagi itu sos tawan mereka beda antara satu sampai atau harus katakan itu pada satu lalu nanti harus mengingat dari cara pan sudah jadi kami katakan itu pada satu ini terus pilihan itu
Sapan Roji. Ini sampun terus makin ring caru niki. Ring caru balik Sumpah Agung niki. Niko berurusan sanes saking walawan kamu bila makin lu di kayangan musaka sikso beraksakan ya sampun umur ring caru niki ring balik Sumpah terus makin medal ring tidak oke. Ring suara kuat lemah ini. Siwo tiga Bagi unit pilihnya udah jebol. Ini sampun pupuk yang dia bahan di dari campur dari Sumpah Agung. Penelitian macam dari penari baris kayak kita ditunggu di depan dagang satu. Pada pisan penari baris kayak kita ditunggu di depan dagang satu dari ini. Margo tamu pemarkan tilangke sari cang milu kalkijau Lah waktu buat lah. Mari di sini ngetes Om. Siap sangkur, siap menginap, kali bias ke Kintamani, kali jajah ke penebal. Woi, tadi cocok kata siap sangkur siap begini kali bias tuh kita kali jajok ke penebal. Lacur dari Progino Lituni mepayas maro mangigal dong. Kudo kaden rejang busan pesuto. Dijo, Busan rejang tuh kudo kaden lione. sangat besik ke nepuk rejang lo ke nepuk canggih. Ada rejang soleh lah. Again, Rejang ada lemen-lemen nan gede ada. the moko tuh. Seng mokoh yo. Again, Liwat berat nah. ada ciren gumi gemuk di Wanosari. Ken ciri gumik sing uli Wanasari sing tau. Dijo, Uli kemenang. dijo madan gitu. Itu didangin tunjuk Boleh dangin dunyuk. Oh. Cang saya ngapal. Penarinnya gede-gede. Oh, Tukang tabur Bagi masih lisan pun lapan mati nade. kelebihan yo. Tepuk ada tukang Tiga gangsa. ribuan Oke. dari 9 Untuk orang gedean bain gangsa. Jawa Tengah. Kaler Oke. yang nas pengetasan jiwa ngelantur, lantur dari Boleh wasuan jatuh. puput sami. Karena luang ini oke. disekar di jajabina. Yang nas dari Jermanku Sekat mulai mana dia jatuh bertanding gitu. ge. Bayi susu yang Kemarin ken-ken. minum kadi wasuan. Akad tadi bergina baru pesu bahang karpet. Karena karpet suut mabuk karpet Awang suut mabuk. Uwe. Bas kena ya kade lo. Baru topeng teko bahang karpet kalau to meter merepat. Nah Kang Was yang kan suk semuanya deh. Aja Gus Bayu dengan. Tanah suk semua ajen dudung. Jen dudung ngkon wae. Ajak Jen Wisnu. Oh, mandan ajin dudung. Ajen dudung datangnya kurenan main dudung Men Mantawang kan
kayak kerja. Men dudung mau kengken aja dudung. Main dudung aja dudung berama ya. Kalau dudung sentahan cuma Ini hijau kan di Griau kan kayaknya. Ngawang dudung tegus dudung kadang. Berarti dudung tuh nado bagus. Ya. Tuh dia orang cimen dudung, nah dia cinta mau boyok sini. Sing boyok cang lah cucu tahu kayak kerja. Cucun ci tuh. Sing dia orang ci. Menci, undang ci dari parahnya nih. Sing yang biasanya cang lah cucu tahu. Oh gitu. Jadi cucun ci tuh. Di dudung. Dora mencici gitu. Mencucun tuh di dudung. Ada metutu. Mentung aku melah cucu tuh barang kayaknya cucu. Oke, Tuan perkelasan sampun margi. halo, anggon ane madan sejeroning pengenyat. Udah bang. Oke, yang nas tadi. Ini jauh dengan asal. Sing ada kodok. Sing main kodok sumping kan busan mah. Gaji dulu. Lek-lek kan kira mancin dia. Orang beli tau. Aduh. Oke tau. Omong kawi tuh. Sing busan tau. Cang man sing kodok sumping. Ada rejang sumping keladi ini. Lecet. Tonen ya mangigal sumping keladi ya. Nganti pasil ya. Uli jam 6 apa ya sumping keladi tau. Lecet omong rejang. Dodo ada aja surat di komang dan di moko-moko tau. Sing maninggal bujak budal ada ngomong. Kadang celeng ke bang mau. Nyen kemudian orang makin celeng orang. Sing maninggal dia main. Iya nak kang ngayah. Kalau Ngayah rejang sumping keladi. Oh, raja. Kencak konesion ngelawo mau payas ya jam 5 orang anti pasil payas. Kita mangi celeng ngaca-ngaca timpah. Cak sing nyacap cak ngobrol mensekat ke kencau. Dun. Wow. Kalau cai. Jang beli. Jido aja jido. Duran doh. Aji semawo. Aji semawo. Duran semawo. Udah. Duran. Apa nih kayak kalau menang pelusut yang dia? Menapa orang beli? Aja kulan dia belum. Duran kulan. Jalan. Duran kulan. Samangkana. Gigal kacang duduk sih mau gendeng apa gigal? Oke, so. Ya aja lu mau boyo sini nenan. Samangkana. Panggil gede. Tawan nira. Sekeng ribuan. Winus. Aduh. Sekarang gambar lah tempo. Engken. Mawinan yang mayatnya jani sekarang gambar lah tempo. Adik gitu. Boleh lah sekarang gambar lah. Engken. Beli dia sekarang gambar lah. Kondisi Ini hubungan yang sangat kawan undang ini sio. bakal jebosnya sesingkat Adik, Ngapo ngajak kemana? disebut batuan mereka. Kemana ada ditunjuk kurang Iya, megaya di Kementerian Agama. Itu Kementerian Agama kiki. Oh, sesuruh menteri. Sok semua sampun ngaturan ayah meriki. Kementerian Agama, kepala kementerian tahu meriki. Tahu. Oh. Kalau Tahu. Nikah tahu meriki. Pasti melihat takut kan Pak Dirjen mantan Dirjen tukang ayam itu. Saya tahu sana. Ini Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama. Iya. Oh. Tuh ni si kelon lain tahu. Tuh ni boleh gu. Tuh kau main.
Do. Oh sampun nggih. Niki sing Sampun riko durus kejeroan dumun Halo nggih. semua niki. Iki pemargi di Jawa Timur iki ring Atas sangat nama tawang, bangsa ring sor Indonesia. sangat tawang, baru ring Semua sama Rajo, tahu. Nih tempo. Benar ring nodal di kantor ring panggungan Banten, Muja. ring perawatan ring Rajo, Belanda garis kejeroan. Nih tempo gambar nih. Benang cene. Ida rompong mangugalan gangso kantil menyanetin. Oh inggih tukang rompong lemu galu-galu. Siketo. Ngomong ciken maro. Ngugalen artinya ngawitin. Oh ngawin gening. Oh. Ika jarmi wahi kelenang uang kempul nimal gending. Ajar kelenang kempul nimal gening. Jublakane misekanin ceng-ceng riong mangresekin. Belakang lo tukang sekan gening, ceng-ceng masih tukang pengresa. Sulingeng lemuhang tabuh. Oh suling itu belum tukang lemu tabuh. Cegogane miketekin kampo muput konge poleh pawilangan. Giliran. Nah, mawinan ne ane tempo sekan gambal le. Benang cene. Cen pemimpin sekan gambal. Cen pemimpin Ne di muka ne telah sebeluh ne. Nih. Ne Iwawan Bracuk ne. Iya. Ne pemimpin ne. Engkel. Tingahan munyi ne. Engkel. Dit. Oh. Yang subuh nake nyedetin pasti pemimpin kang ngawet magambal. Jedit kan gak kenal. Nake nyedetin. Maron jedit itu kan gak kenal sama masau tukang ceng-ceng. Kengke munyi tukang ceng-cenge. Ah, iya man jedit makanya koncengan. Iya, ya tukang ceng-ceng munyi kata tukang reyong di duri sama sawat ada jaba patah. Eke abadne. Lalungin. Maron sau tukang riau orang lalung dari tukang gongnya ngomong ada ji. Kengke dia. Barang gratis uripnya giliran. Iya, ya diacun liu mau kaca ada tukang kajar oleh nama kaca ini bagus ini. Nyak cing ngoncengin, nyak cing lalungin cangitah ya kata. Dengar munyinya. Tuh. Oh, orang-orang tu kan tuh. Kengke. Tu kan calungin kena cing. Kengke munyi tukang calungin. Oh, tanah urur. Udah nomor WA bu. Ya. Hah? 081. Beli, main. Balik cepat kiri. Ceng, weh, suar malu motor cang lah panak tau. Cek. Ente numpung keluarga ya itu. Dia anak bawa masih jadi kan bawa kan caranya langsung ke bawa kan. Ceng enak belinya dua. Langsung dikit. Doanya dua gitu. Dikit. Jadi di jane satuan kita ada waktu kau nih bedek. Oh, waktu ini. Yang tawang tau ajin danan. Dini, ajin danan, ajin Wisnu tuh misi kaya ini. Kejap kan nopeng yang penting ada gitu. Pergi kejap. Oh. Jangan mulut kali kayak ini kejap, pilih yung kayak. Kalau nak ulang. Di jani nih. Di Wonosari. Di Wonosari. Maksud udah kau nengkin. Jani beli memarakan ampun nyuwun linggihnya. Oh, kawasan ini di Batu Anyar. Nah, Ngapik kadilinggi gitu. nyen. Seri udah yang warma dewa. Waduh, Yang bojo kan orang satu nah. Singkel tuntut terago Oke. Jogjo satuan karo Jani. Oke tau. Ini Jani kan lionane Jogjo tawau. Benar. Di Amerika tawau di Amerika. Ah. Ape rana yang kenci. Oke tau. Oh. Jani sejuroning nampun nyuwun linggih hidup sama kaning jaga. Kanyikyang sektor di Tanah Bali. Kaning siang ada badan sektor di sana Bali. Sola kadate mogamo sango kueknya nyampurin. Iyan alian satu sebidan ada sio kone ane madan sektor. Ring Bali kemulan ado. Yang di Bali mula ada ane madan Bali mula. Saking inung orawo. Yang saking Indo terahan ane madan Sogato ada. Bali Agong rien. Benar saja Bali Ago. Saking Jawi malih rau. Yang narau ane madan uli Jawi. Saking Cino neping unta. Aduh, ada ane madan terahan Cina. Cara brakmo kemang malih. Yang alian saro ketekan saro bungone ben ada ane madan kemang. Solak baru melantaran natarwo wedo. Oh, mendasar ane madan ban catur wedo. Bekejang sumbernya di wedo. Wedo. Sektor ranang. Oh. Penyah kuwi di Bali. Nah. Nih lantas buku turun rau. Rau hidup. Yi nabdab lantas kayangan 3 pusat desa dalam. Jani ada pusat desa dalam. Oh. Nih ane madan nitetan pemargi. Angon ikyang sektor. Nikian seksa ada ane madan sejeroning badan desa pusat dalam. Bener. Yang di Pekubuan.
Oh sangah kado. Oh saja. Tuh madan kemulan. Tuh nih kemudian kemulan. Apa keranane ora kemulan? Berikan kemulan. Mau kecil mengukur kemulan, kita mau cilinggih no. Mawinan ada nih madan di sangah. Ah bener. Seangah. So besi. Ngeratan yang berusaha. Karena berana. Mawinan nungil. Nah berusaha. Apa keranane lo bahasa Mungkin mungkin sangat kita nak lo yang lagi dirame gitu kan. Bo kita semua main namanya gitu kan. Si kita sana. Kurang kita gitu masih. Sing lakuran nih. Sing lakuranan. Mungkin si jad dayu tuh, dayu. Mawinan jani lantas sejeroning nitetan subuh ane ada desa perkraman. Mawinan nitetan sejeroning ngeras di tiang jagat. Oh. Kengken yang ngeras di tiang jagat. Apa benar itu? Iya ngai sejeroning upacara upakara. Tuh. Mawinan kanyakan ane jani itu mau pikayon kali tenan karya sejeroning tawur agung. Sejeroning balik sumpah utama. Usaha utawi balik sumpah agung. Jani pemain ini. Jani benak tawur. Oh. Mawinan ya nak tawur teman kengken nangor ane madan sangtri katrini. Nah tuh. Mapan ada di balik ke bawah sanemadan Trilingga Siwa Sesano. Siwa Pasupati, Buddha Mahayana, Siwa Waisnawa. Aku dopah nih tuh. Iyan alian pahan sejeroning anemadan lingga ada tetelu. Ada geni sinarosaro, ada geni saro, ada geni layang. Oh. Ada anemadan terahan bujanga, ada terahan Buddha, ada terahan Siwa. Atau murti siwa. Ne mawiwi luli asta murti Siwa. Dicin buksen itu. Ye, toleh serahan anemadan sejeroning Waisnawa. Menawi ya sampun tahu Waisnawa sing jadonan tahu peranakan sakewala lelimo Titian Unas sinaran sami makin Titian Unas ring wali ring sekogong ring keramo rati udane sareng sami mandong ngening makin 10 menit ngambil linggih durus nggih ngening sane makto ape Titian Unas selen dumun. Mererenan malu mererenan jadi nak ngundang buta Ido Prano Buddha kal ngundang Buddha ngiring ngeras titi. Ido kal ngantukan watek Buddha nyucu wani madan sunio. Mereren malu. Yang sing mereren opakan aja Wisnunya main-main. Main-main ngajak nak Buddha lamuknya. Adi mereren hijau mereren suut. Nengil. Oh nengil. Ada yang suut. Sane melinggih ring sisi kangin iki sampunam lah kelot majeng kawuh nggih. Mesti karena ring dada menuju bos dua ning ide perdana Buddha jagi pacan ngulapin minokadi Buddha tawi ngundang Buddha taler nyangkapin ring sejeroning pengeras titi dua ning sampun sido ngaturan taur balik sumpah agung puniki dumugi raris jagat utamanya nih ring desa Wanasari deg permaning senarang sami agung ngalit jenik kelih dua bajang sami manggih kerajaan Karayuan nyangro karya menekadi karya agung memukah ngedag linggih puniki. Sampun, saya go sareng sami. Yatas mandu aji. Mandu sareng sami warga dua ini melinggih dua aji. Mandu nenten ngadap dua aji. Terus sobihan ji bos. Iya, Titian Unas sareng sami melinggih nggih. Ring jabu sisi taler. Ring jeroan taler nggih. Sampun saya go sami. Ini sampun jagi kawitin titian niki inggih durus ratu. Inggih atur pekeling titiang ring ide dane pemedek sareng sami lanang istri agung alit ngiring mangkin sareng-sareng ngeras titi dumugi jagat ruene iriki deg sangyang agamo ajeg muang salwir daging ipun pangundang Buddha kala jagi kawitin ratu wakulun ulun nambe kang buano kabeh ulun ngaturaken precaru maka caruning karang peryangan
Balai Agung Desa Adat Wanasari keranjingan dening bebutan muang sangkalo kabeh sami sang buta mua sangkala pada keaturang caru pada angelengin buktin nira suang-suang sang buta ketog sang buta lelengeh sang buta dongkol sang buta glender sang buta mingmang sang buta angadang-adang sang buta banaspati raja sinarengan ring sang kalo kabeh pada sangkep pada angilingin bukti nira suang-suang ong si dirastu apa ngawak pu kita manusia anadi pu kita brahmana tanda mantri ong Yamoraju zademiu Yamedoro dayo yado yani niramayo ya sancayo niramayo Yamedozo yamedoro yado yoni ayura kasya yaksi yamorajo yamorani ong burbuaswa suksmo ya namo swakem pakulun sangkalo anungkurat sangkalo wiseso sangkalo daso muka sangkalo daso bumi sangkalo tahun sangkalo unaranir sangkalo enyer-enyer maka dipadu ke betara-betari wise sering rat buana iki manusanira hangaturaken precaru saho suci muang sesayut jina petunggal sampun sira bangko poraka den samo suka den samo sairing den samo lolya pada angelingin bukten nira ambukya sajin nira sarining meletik den agung sinampura usira samo amukti sari ulon nanda sinugrahanira rinak sedinulurin suka sadia rahayu selampah lakune sangadruwe taur ong si dirastu sudah nirmala ya namo swaka
Wong sang buta tamrang wetan kehanan te api gelap iringaken dente. Wong sang buta dongkol ring kidul kanan te gring gil-gil iringaken dente. Wong sang buta curinga ring kulon kanan te gring ender-ender iringaken dente. Wong sang buta ketur ring lor kanan te gring ang lempuyeng iringaken dente. Wong sang buta serapah ring madya kanan te sang gring iringaken dente. Lah te sira pada wus amangan nginum balik duluran rahayu sinungan urip waras manusan nira suang-suang. Ong sidirastu sudah nirmalaya namo swaka. Pakulun kaki betara kala paduka betari durga rakaki betara gana sang yang pancemuka ayu tesira anyang kalani sukaryan manusanira apanipun sampun ngaturaken tadah taur ragung. Ong sidirastu sudah nirmalaya namo swaka. Sane uning makidung babutan mangkin durusan. Inggih. Aturi tiang majang ring ratu jana durus dalam sidokarya medalan. Taler titian unas ring ratu niang utawi neseneh pole amongan jing pacang ngayap. Bakti upokaro caru mangdo sayaga. Antuk teterak tabuhan toyo anyar. Atur yang majang ring keramu adat Banjar Priukti, Wanasari Blodan, lan Abian Lalang, Mandaledang, keperandanan Sikangin, Kayangan Dewi Nunas Pice, Bogo Samatra, Malepisan, Wanasari Blodan, Priukti, lan Abian Lalang. Lanang istri Agung Alit, Dudus Simujuk, keperandanan Sikangin, Kayangan Dewi ini, suksema. Ring ajeng sangatawang seni mengenai ring sisi kaler. Sepisanan itu ngayam bejebos ring sangatawang lan samaraku. Sampun saya go, inggih, durus. Ayaban bakti posasi ring sangatawang lan sangaragu durus.
Saringin dari jero manggu, pengisi griya talent. saksi dalam sebuah karya. Om Sang Hyang Kriya Dasa Saksi Muang Dewa Tenawa Sanga Yadeki Mulun Lanjur makin ayam ring madianing sangar tawang Liko winten bebangkit taman pergemal Lurus ayaban ring madianing sangar tawang Sang Hyang Jinu Benang Amartis koi kanang madianikang Wanu puang kabehan Makin ring sor sangat tawang winten lantaran ike bebangkit selam ayapan ike ring lantaran kami lurus Sang Hyang Jino dalam sidakaryo nakalano po ane. Nunggu mareo pusak kami juga nakalano po ane. Iya to kinalar sana ning Buddha pengas dawa. Siapa nih kanang yarnya? Caur balik sumpah aku. Lanjur makin ayam pegenian gelar sango campur niko gelar sango lurus ayapan pegenian gelar sango Awas kesil dalam sidakaryo. Anak Sang Hyang Kriya Dasa Saksi. Sang Hyang Surya Chandra Wiswasa. Lanjur makin ring Yamoraja Iko ayapan lurus Mangkin iko sampun majang kaler
ngayaban bebangkit cagak senewenten ring panggungan iku. Majang kalir durus. Mungkin saya go niko. Taur kangin mungkin. Taur kangin, seni putih niko. Durus, saya bani ke taur kangin. Makin ngayap taur genian, rod kangin, bebek kudu sikap, rod kangin ko ayaban. Orang mengatakan kalau kami bersama, kalau jadikan satu lagu, satu misalnya satu lagu, satu buat betul kalau menawar selalu kira yang lupa kita jangan. Oleh satu kalau mungkin jangan, tawur balik semua. Makin ngayaban taur telur, utawi daksino, taur sapi olahan siang 99 tadi. Makin ngayak taur nariti, drop kau, asung banggungam, orang kelum dasar tani lurus. Makin ngayak taur pasimo dawi kau, kambing olan pitung dasar pitu taning lurus. Cek.
Mangku siki dan nas kerja posisi. Mangku siki. Mangku siki ni. Haji, ada ni bos mangku siki kerja. Ada ni bos siki mangku. Mangku siki kerja posisi. Jawa sisi Pak. Ya, Jawa sisi pada wasuan ada. Ada wasuan. Wasuan. Oke. Wajib tangan oleh. Wajib Makin ngayap taur wayo bio kajo kau. Bebek cemaning ngolan 11 tanding. Oke. Wajib tangan. Wajib tangan balik, wajib tangan. Mangga sini, mangga ni. Bikin bang, pertama lagi pertama. Oke. Makin ngayap taur utara utawi kaje. Bawi plan 44 tanding durus. Wali juga masuk yang kamu ada prioriti waktu dua tangan jalanan mendekat dibujuk ke perantangan sisi kain dua ini lagi jauh bersama kalau bisa melakukan pada prioriti waktu dua tangan jalanan berusaha dibujuk ke sisi kain dua ini lagi jauh bersama Makin ngayap taur air sanil utawi kajo kangin bebek bulu sumiyang nolan 66 tanding. Makin ngayap taur tengah ingin punika kebo ardah urdah banyak lanangso 88 tanding durus. Makin ngayap bebangkit sami, nggih. Sane wenten ring taur sami niku ayapan. Angin kelon kaung aja ring tengah niku sami ayapan bebangkit niku.
Lancar makin ngayap pemali. Pemali putih, pemali barak, kuning, selam, serandu, sami ayaban niko. Kangin, telur, kau, kajau tengah. Terus ayaban ngindar nih, mali macam telur, mali macam kau ngindar. Lanturan malih pengayap makin ngayap penyerjak taur. Kami mengenang niko dari sisi kaler. Kaler niko macam kaler dulu saya pak niko. Makin ngayap dansil senewitan ring ajang sangat tawang saking riko kematan doji. Dulu saya bandan dansil niko. Dansil taur. Makin ngayaban tepasan sami senewitan ring pamuan niko. Tepasan sami ayaban pisan. Tepasan guru puduko talar ayaban. Ngantur makin ngayaban aturan pemuda sami rau ring jeroan niko. Aturan pemuda sami dulu sayaban. Nggih, ngelantur makin ngayap pesegah sami, tijang lunas sinoman. Margian niko pesegah sami ring soang caru durus, can talun ris tabuin durus niko. Sinoman mutangi, makin niki wenten segana agung, sampun.
Disampun titiang lunas tunian lunas perlu kedan budo makin ring ide. Lantur margian titiang lunas Sinoman margian tirto sane wenten ring caru. Ring sangah cucuk margian makin niko tirto ring caru sami. Rau ring tirto pemali margian niko. Lasan ring caru. Atuh dijang majang ring Gusti Putu Jagre utawi di Bajre anu ledang budal wenten nyantos ring jero. Titiang lunas ring sani poli hamongan jeung pacang nyambleh menu kadi Yamorajo mangdo saya go. Nggih, kucit dutuan. Penyambleh Yamorajo. Kalar cuniang titiang lunas dudonan di ring Yamorajo. Napi patutna jangan taur kalar mulai bos. Dudonan itu. Titiang lunas seksi pokaro lanange dinas titiang ayayam lagi ngambol bawa dan kucit titiang Malipisan Sinoman sana wenten ring taur iko margian tirto caru sami nggih rasan iko ring caru kaler tirto pemali margian iko nggih wenten pemali putih barak kuning selon ngan serangun iko ring tengah. Tunian titiang lunas madang ngambil ajangan taur kena digoreng Yamorajo dari samble. Nggih.
atau ring jam aja ring semacam transportasi sana oleh Amongan Iwau ngiring ida Ratu Tapi Gresi Bamio kala pengiring ida ring Sinoman Banjar Riuti yang nas Mandang Rahim Kejeruan kala ring transportasi mandang siaga kendaraan ring ajang kayangan susuma. Risampun mopotong, risampun kukur ringnya moraja, terus makin darah menekati pucuk butuhan itu mangga di darah nggih. Harus saweyo niki nggih, ke kiri makin di darah niku. Darah ring tawur. Ke waswan pendekatan buka sama mati wongi. Ampun, ini sampun lurus dari jero bangku, mangga saya go dalar dari pengalah jadi bacaan pembagian penggelapan. Ini pun ngomongan lurus saya go makan dulu. Kita minas sering pengalah dalar. Mangga saya go dampingin mendapati dari jero bangku jadi bacaan penggelapan. Ada berlihat ajang ring Pak Dewi dengan satu yang nas Mandang Rahim ring Jawa Tengah. Sebenarnya Iwau sampun itu tapi kalau kita mulapin bukan menang kita makin dari jalanku mulapin juga kita masih ada 10 sama kita ini. Bukan kita ada 10 kita itu bukan mana. Boyo menang kita lagi mulapin kita menjadi ada 10. Mandel nyomio kita dari jalan pengelapan. Atur pengelitian majang ring Pak Tubeni, Malipisan Pak Tubeni, mangga kejeruan.
ring seksi Pokari City tidak menas setengah cari itu anggo gelap-gelap di bosnya. Si, tidak menas tenaga lanang ke kali. Sinuman dados Sinuman tenaga lanang ke kali ini kacang nyaringin mulapin ini. Kalau akhirnya dijam yang pegang sedang bernyanyi lalu saling sinandi memarjang kelelapan itu tidak menghasilkan batu dia sering sangi semuanya mandiri yang menjadi kacang akhir semua batu jadi senaku dari wau yang renor satu bukan modal pembaktian ini pin 13 nih 13 pembaktian dua nih makin yang lunas menurut saya tuh kuangin makin kalau sekar angkot, sekar warna, mando wenten, dua jadi kacang makian satu. Kalau menjadi bos, beri makian pedagingan itu bagian emas menjadi bos, mando tengah. Dua nih makian pedagingan itu, kuangin itu jadi kacang mau penam, itu mau penam ring kayangan itu. Itu di emas, kalau ring jago sisi, mado saya doang ambil. Jadi lunas Kak Maha, Rau Meriki, jenaan malih ring yang morajon ke ring ajang moratusan.
ton istri yang beliau sebenarnya nyiagayang menekadi langsaran itu bedarin yang kini pengisikan kebiak kala kelenigi dur mengalur paraya sidel nike cakur di tanda dosa siki laris pah wenten nyiratan riki wenten nyiratan ring jeroan wenten ring jabo sisi ring pengayak yang mantan nyeje beli bos ring pengayak yang detail-detail niko siratan ke mantan list sangen mandu ditulis. Iring sanek dari bau tidak lunas runian tangi jebos niki reran genah niki seksi pokaro reran genah sangku putih nabi jaga patutna cakur niki tirtil dadosan siki laris pah wenten kemargian ring jeroan wenten ring jabo tengah wenten ring jabo sisi malih jebos pengayap kemanten nyeje siki-siki sapunika. Gelis matang ini nggih. Gelis matang ini reran sangku malih titiang lunas sering seksi bagi upakara. Nggih, reran sangku bakal mriki ring Jawa Tengah. Mangda sido nyakur dirto niki. Gelisin bakal beriki titiang lunas tenaga lanang sering niki nggih seksi upakara lurus matangi seksi upakara lurus matangi pirangan iki speaker lurus rarah anu sangkuwa bakal beriki sangku kosong bakal beriki tiga sangku bakal beriki dari tunas 30 kata nanti kau kena mana kata siki mulai kosong lagi. Jadi ambil mek siki doji, ambil mek siki, duduna niko, ilengan cakur niko sami tirtil doji. Kebiak kalau di rumah kalau para situ perselu darusan siki, oleh bos pisanan dengan pengayam mantan yeje. Tuaji siki, tuaji pira, tuaji dudung, titian lunas pekaryan dua ini.
Itiang nas sane koleh omongan durus siratan titel sami makin nggih. Ring jeroan wenten daler ring Jawa Tengah wenten. Nggih, lis sangen. Nggih, rawuh ring posisi siratan itu. Niki sampun mecakur patah nggih, siki-siki patah niki patah. Nggih, datangan tangan sareng sami niki. Sampun mendaging penglukatan niku nggih. Elingan niku malih dan percaya penglukatan lho bos. Urusan ngayap ngelantur dari semua bakti. Tuh Haji Yang gigi dupo nih tuh, bebiak kalau gigi dur mengalur jadi pacang ayam nih. Seksi upakaro cenga-cengain jebos, nggih. Ampuro niki wajib gak tegas niki ampuro dahan niki. Sampun Ratu Haji sami boleh tirta sampun yang sampun makin durus. Jagi pacang ngayap pebiak kalau durus ngayap turun serang sami. Tapi dunia dur mengalau. Ge durus ngayap dur mengalau makin. Ring dadel. Makin paraya situ. Melantur paraya situ luweh niko. Ngayap bunga sareng sami makin durus.
Inggih, sampun. Lantaran mangke ninggian iku pemuspahan nggih, tidak lunas becikan lagi dengan kayun sinarang sami. Yen sampun jangkep piranti ring jago posisi sampun jangkep, sampun saya ke ring jago tengah sampun teler saya ke. Yen sampun lurus makin dengan kayun ukup tangan dumun keperai silang ring dada pentigio pinako niaso jadi pacang aturan sembah bakti lanturaris munggah semah puyung sulangan kayun lingih dosa ngudibasa hingga lurus kawitin munggah. Iya cedun, lantur bakti kaping kalih mapiranti atuk sekar putih pangarcana bakti ring hidup karo Suryo Raditya. Lurus kawitin munggah. Iya cedun. Lanturan malih mapiranti atuk sekar putih ngasih di bakti ring hidup karo suara makin hingga lurus kawitin munggah. Iya cedun. Selanjutnya mapiranti malih antuk sekar selam makin ngasih di bakti ring hidup karo Wisnu hingga lurus kawitin munggah. Iya cedun. Lanturan malih pamuspan mapiranti antuk sekar bara ngasih di bakti ring hidup karo Brahma makin hingga lurus kawitin munggah. Iya cedun. Selanjutnya mapiranti antuk kuangen makin ngasih di bakti ring hidup karo istu dewato utawi ring hidup karo sane sampun mempupul ring kayangan desa hingga lurus munggah. Iya cedun. Malih mapiranti antuk kuangen bakti ring sangyang ibu pertiwi maktian taur makin hingga lurus munggah.
Iya sedeng. Di tiang lunas sinarang sami nganggen kewangian makin iki makin maktian pedagingan. Sulangan kayun mangde sangkaning nekeng tuas suci nirmalo mana jagi pacang mupuk mino pedagingan taler ngelantur karyo agung memungkah ngetek lagi. Inge durus munga. Inggih, dedonan pisahan demenika malajebos urusan mabakti sami wau pupulangannya niko jadi bacaan mapendam niko lanturan malih panguspan mapirantian dekongen sekar dados makin maktian upos saksi taruh makin ini durus kawitin munga. Iya sedeng lanturan balik mapirantian dekongen balik makin maktian penyejak tawur ini durus kawitin munga. Iya sedeng balik mapirantian kekuangan makin bakti ring hidup darus samudaya ini durus kawitin bunga. Iya sedeng lanturan balik mapiranti untuk sekarang kap makin nggih lunas warna graha ring hidup tersami ini durus munga.
Inggih, ayaban sekarang itu sumpah kita ring rambut utawi ring karena pina kocikna waru nugraha ring tersami sampai untat munggah sembah puyung malih pisan bakti ring sang yang cintia inggih terus munggah. Iya, bubut. Yang sampun titiang lunas sering dana jero mangku sumananen kedan wasupada. Laris percaya ring ratu gedane pembedak senarang sami. Sampun dikatala titiang lunas ring pengisir griya madang nyarengin. Nipahan wasupada. Alur pemangku marajan. Duaning makeh niki rawuh ring jago. Niki urusan. Titiang lunas ring Pak Yuda ring seksi utawi ring Banggo Pekara mangdon lunas kuangen sane angin makian pedagangan sane wau titiang lunas Pak Tiga ring Jago makian iki nggih makian iku ring seksi Pekara lunas niku kuangen sane angin makian pedagangan wau laris pupulan mari jebo segai pacang mapendem ring pringin sane wonten ring kayangan desa niki.
mriki ring ungkur radi pedando duane jagi pacangenan sekar sanes sampun kapujaing ring hidup pedando siwa nika kenaan ring pedagingan. Atur niang titian ingin pilihan selanturnya nih niki duaning sampun galah minat ke masandaan dulu nggih dari sampun laris masandaan wali jebos mau laris wenten pilihan nyampat maceniga dari sampun laris nyampat maceniga mau laris ngelawi tawi ngalapin mulapin widi dari sampun urusan mulapin wali jebos kelanturan laris antuk menem pedagingan anika mangdo sauninya tawi nuikanin sinaran sami ilen-ilen selanturnya nih.
sampun boleh wasupado sedang sami durus ngatangan puyung balik pisan kalau ngatur aris metangi alon-alon masanaan dumun patut nunas durus nunas nike ring puargan Ruaning wenten lilian malih saturnya malih tigang palet niki nggih. Cek. Agih ariantu kan sampun puput niki, santukan pun pajak suryo niki. Galah jagi ring titiang manjang ring pengelisir griya sinarang sami, ratu kakyang ratu niang, sinarang sami yang griya, melantur mangda nyarangin dane jeremangku putri kayangan pemalajan sinarang sami, lanang istri prajuru sinarang sami, serati sinarang sami, melantur ring warga titiang warga Wanasari sinarang sami. Ampura banget niki ingin galah niki sampun pajak suryo sampun wau persida iring titiang ngelusur Bogor Sumatera. Cek, nyelang jumun dua ji, titiang lunas ring pengiring ide resi, nggih, rauh ring jampo kemanten. Titiang lunas ada boleh ngamongan ngambil suul anu karena ide resi bujambo. Ambil diki ring jeroan, lalis rauh ring jampo manten ring mobil. Kalau titiang lunas ring seksi konsumsi ide suul nggih, titiang lunas makto toyo wedang mereka katur ring ide bande siwo budo. Majang ring Sinoman Wanasari Baleran, titiang lunas digelis. Sinoman Wanasari Tengah, lanang. Titiang lunas talar mangdo digelis niki munut siwa krana riki ke Jawa Tengah. Wanasari Baleran sarang Wanasari Tengah. Atau di dia majang ring keramu adat mangdo ledang diwujud ke perangganan sisi kangin. Keramu adat Wanasari Baleran, saya durung bau Wanasari Tengah. Ledang diwujud ke perangganan sisi kangin kayangan dua ini. Cek. Parindikan pailen pecaruan ring sewengkon Wanasari. Dika malibos yagi ke titinin utawi ke siagayang. Riantukan pemargi malibos. Ri sampun puput lungsur Bogor Sumatera sinarang sami. Wenten malih pailen ring kayangan desa. Di sampun nika wau malibos ingyan netinin pecaruan ring sewongkon desa Wanasari. Sinoman ki lesin gede lanang milin ki Pak Yuda lagi. Tutup. Terus sambil ambil udah. Gerombong ki gerombong, aneh nampak. Irangan aja. Irangan tenaga. Iring. Sing.
Titian Unas ring seksi Upakaro ambil pelinggian ide resi. Nika wenten ring balai. Oh sampun. Oh nggih. Sampun kerja. Nggih. Nglantur malih niki Titian Unas makto siwa karana ide Belanda